Sisi lagi ngelangsir buah, bos. Besok kita mau muat acaranya. Ini lagi panen, bosku. Belum dapat satu red. Buahnya gede-gede, bos. Ya kumpul nese, engko aku supire. Wah, supire mobil Hino. Awalnya hebat, bos. Koker. Siapa sing nyupir iku? Ngawakmu. Oke, susun-susun aja lah. Kernet yo ngene iki, bos. Angel dikekne. Nah. Sate penak rai. Penak sate. Buah rata-rata 30 kilo. Ya. Ada yang 50, ada yang 35. 35, ada yang 10. Tapi kalau buah rata-rata 350, bos. 9,5 ton. 9,5 ton. 9,5 beratnya, bos. Kasih bongkar. Ini Belum penyemprotan lagi. Masih pending. kalau buah jatuh dari pohonnya agak jauh, lur, nggak keambil soalnya hilang. Oh, alah ngono yo ora iso. Teman-teman lagi bakar ayam, bosku. Kita deket kandang ayam, tadi minta ayam sama peternak. Ayam boiler, lur. Kita hari ini mutilasi ayam, bos. Duh, gare kurang gede, Kang. Pepai kuwi kayak mentul-mentul iki. Kurang gede. Kayu. Di mau pisan. Nggih. Ayo. Dikasih 3 ekor, bosku. Ayam kandang boiler. Kayune tengah neh wi. Bau telek.
delek. Aku tak makan hati. Enggak gampang loro ati. Ki digok anune kuwi. Wong sik to momo. Lare wangu. Ayo, lanjut. Kan habis sik gini. Kita besok lewat sini lur, dalan kayak gini. Tapi kalau musim terang berani mobil nih kayak nih. Harganya nggak bisa masuk bosku. Terpaksa kena panggul. Di kono ae lho lur. Kumpul kancane to. Guys, tanahnya kok lali. Ngurung tak lanjut nih. Menuju bakaran ayam. Wih, mulai nih wih. Setar kas mandek situ ae mulai. Hati-hati nih. Udah hampir selesai Mas Bro. Oke. Dikit lagi matang. Ini bagi aku Mas Bro ya. Iya. Rempelo. Makan hati, ben ora sering sakit hati. Bakar ayam lur. Sitoke giyagar iki njaluk pitik. Wis kuning lho. Mateng iki paling. Wis mateng Kang Ali. Tukang Ali nih tukang nganu, ini Kang Ali wis mateng. Nampo. Enak. Eh. Enak.